Danas sam došla da se malo prošetam ovim divnim tržnim centrom koji se zove Avenues. O Avenuesu sam već prije razgovarala i snimala videa, a za moje nove pratioce želim danas da podijelim ovaj pravi dragulj koji se nalazi u Kuvajtu i koji je najveći, jedan od najvećih na svijetu, a najveći u arapskom svijetu. Ovaj tržni centar nudi više od 1400 prodavnica, 2,5 km šetališta i oko 25.000 parking mjesta koja su besplatna. Ono što je najljepše u ovom tržnom centru je to što je uređen tako što je pokriven staklom, pa imamo i prirodnu svjetlost, a istovremeno imamo i centralno hlađenje, pa je na plus 40 stepeni jako ugodno i lijepo. Ako se pitate pa gdje su ljudi, ovo je prestiž area. Ovo su samo brendirani proizvodi i danas je nedjelja i ljudi rade. Ja kao i obično dangubim. Danas sam odlučila da vas povedem u jedan zanimljiv kuvajtski restoran unutar ovoga centra, a samo da vam kažem da ovaj tržni centar ima preko 100 restorana i preko 100 kafića i manjih restorana, tako da je ponuda baš velika, ali ja znam gdje idem i ja obožavam kuvajtske restorane, volim kuvajtsku hranu i danas ćemo dočekati nešto što sam sigurna da niste prije vidjeli, pa da spajamo ove različitosti i ostanite na drugom dijelu i vidimo se. Ćao!